Cardon the Reception Terror, pinning with talk show on 62 to the Constitution of India and autonomous state pinning with 485 episode long. Harut Pira Rock Nerkem Hawk Cholo, as a pinning with Lethos Lame, Tumkachapamondo, Penelist, as a Inut Penut Nilipis, on the Ponelitum Gangi Banka, Sarasatri on part, APHLC on Langley, General Secretary on the month, that's a long fundamental. Keep up on the thing, when you on a pot, then one law, about Duntu Lang. Sampai kita kam sapi Women Wing Secretary long Central Committee lang pandemi kira pon apa deng kono lapen pineng we injil bahini do alang itung talk show long bang we pinang masalah itung pandemi kipa pon apa men kira pon apa alang itung pandemi deng kono men macini pon depo apransi lagi kungri terampi alang li Women Wing member lo non lumajong bedik karena kiro bipar pilo lapen itu dah yang rutulan sangpi rosmi terapi alang lige amreng constituency west karbi yang longpen alang li non mat remaining secretary si alang li aku yang pondok masih kirang anak penalis tu mana me ada putar bangso acetai long 260 life channel long alang tu mungkin pateng pen kirang pondok deng pondok lasi peneng ya talk show itu BTG lasi aprang si lagi jias masih ada pondok Pina lagi Ciklojonia Prangpen kipitik tanga mass rally mate APHLC labangso kacesong lagi keceng si kalilo apong lo lasi pina labangso rally along jasemet kimang ponai lo article 244A pichon pon saraganji lapen Uniform Civil Code lapen Citizenship Amendment Act hai Ladak India arlu wanlong liku kemang pada kolong lapen panchayat aron dak deng konon ni lapen ladak ason State Election Commission atau fan jakong cipila election kipidu hehui ladak do lasila hai putak pinap labangso arili lo mate armu kacetolong nang li rarapan aprangsi kupi puji aprangsi nang lepan apor dipon. Paling way for that life lang doon court injure kato ay kaya sonja tipen jenglo kato ko era tanda bilin dan kanong pa jelo tini da bangso tokso long nili mana karjo tengpen pena pai tarikin ko August 20 2024 nili tung APHLC Central Committee ben Ciklojonia Primaries nili tung nakaching pai tango je nili tung da in samjin pen peaceful rally उनके पे दोजिया भान तपन मेमोरेंडम तमें ले तुम कपले जिया भान कि पीजिया भान तुम कचिसिक पंडो लासी अभिनव के लबांसो रैली पे ना तारकिंग को कि बिना को रैली अभिनव का हा जून अच्छी क्लोसी ने तुम कि पीजी भाने तुम कचिसिक लो ता जून लपन जुलाई अच्छी क्लोनी तुम कि पी बेरा थे बाके मुनिरा तुम साइड की साइडे लपन जों से ने तुम जून जुलाई अच्छी क्लोयों से ने तुम लबांसो रैली बिको पुरुदान पे आरसी बा निनी के लगे साइड की लॉस वेको Athai munira tu nanti tu nunu kalau tangke hala kam geklan ko bang cibi ko. Lasi sai keti ki kato ko yan tame mesen pe na porten petang nu nai ko tu matha dun si June July kibi nai ala bang August 20 ni pe na lo ni tu la kibi poni phan tum chingbai pon tawo chi sim pon tawo dan tini press media mo kami tum baca thang pon tawo. Lasi ni tum pe na labangso a peaceful rally di purong apa dujia thengela hello da son thompli alam pe se tum memorandum along untuk kondi pajir kondi nomor 1 bangke article 244A bangke itu implement sarah nanti ningkan kuan pelole ini tum ningkan pocket bar dulu itu lah pasal yang mereka han 1969 itu peludun dulu langsung kasih 1995 ningkan itu peludun dulu lapan langsung sih bang beli itu more power bukan yang dulu jo ini itu lah pasal autonomous state bangke itu indoi bom Tapi autonomous state ke hanga joine ongdung matum ke pini ile tumong abilu. Labangso autonomous state ke hanga joine ongdung matum pini areng musunan lu. Labangso autonomous state article 244A hempreka joine pini ani case ke potom case jujela nonata. Ongdung matum pini ani jela lu dola ajak dong labangso autonomous state amendment. Ongdung tu mahemar prina no ke fer ke hap konang no. Pejang kisum ile tum konang lo labet economically ile tum han backward pincong labangso autonomous state ke hanga joine. Lasi article 244 autonomous state mate hempreka hanga joine tini karbiang long arlo lapan di bahasa ordo
abang ku tim inglong so tum ana bang ke karbi penceng lok inglong so tribal tum ana bang ke lake aning la pena putar lo ke khap thiblo lage la pena lage chunche tik bang ke lake isia bemarason dili pugaro bemarason ataksi lake iltum tribal tum or ke to golo lage national political party tum nang bori piglo tum ha la bangso autonomous state kapalong le daje pha la pena baso hempre ke hanga pateng le daje pha de akapreka more power pamen bane tum han na chong thui long ile tum power bang ching khan pon bom lo la ke pher ke hab dolo ason dolo seta non la bangso autonomous state a joine la bangso be mar ke mimidat ke lage ala implement meda joine la si la so article 244a implement me tik hai karbiang long apen di mahasawa rat tuma okarlo bangalu bang la so be mar ke viru nelo non bang bangko ansa pran nala bangko ana munesi autonomous state aphan avia khipchi pinalang bangko ana tum thinalang bangko ana tum jail janalang bangko ana tum case konalang bangko ana tum phan ke ther kha government tum ke ther kha asam government tum la konalang la si la ken non kali mua pio we tum tane la bangso benmar mena job ong tum apram nami tum dampo case poi tum hopo kisung jangan bola si non nikan poket part angolo kosin non akhon ke me una hut mua pio we tum kisung jok project pha la bangso benmar ka meje pha na bangke non elected members atum nang tum aja kong kachar jamin ja por non hello non rara tum na tum MP na pamando MLA na pamando hadak parliament along legislative assembly ado Asia atomo chitu amo bulana to banai pa gali Delhi ju damo Guwahati ju damo road han je thamo eroplane je thamo buhana to khana pamana li gante piniar ko people say assembly along piniar ne to autonomous state ala na tum che song dutai dalo parliament along da piniar ne da voiceless ili tum ke train ke nahi gali gante ho pias le ke nahi gali gante la na chi kitin MLA ke man ko pilo piasa ngong ne hala piasa dor pokon nahi ku piasa jo ne se mune tum abi akhi ke chipinang ma train ajo ne se aprangi danang ma kalimati la si article 244a la bang ili tum non amat bachun saranam ko no che ili tum hana ke chap poni atu la an arti kiting CM manalo MLA ke mana tum si article 244a na pure the di no article 2000 to 3000 ko pilo lagate nei tum hana ya poni atu dar no mala la si ne tum PHLC bana ke mangala lo article 244a Lachot kali article 244A ki kimalong 6 schedule of the Constitution of India paragraph 28 teng se ki nai la pen ke autonomous state long lok sita 6 schedule bang ke patu ver nai Meghalaya long sona kha kali pulotan tele tum tribes atum khai so atum ele tum a culture pencheng lok ele tum a tradition kado eta me tum chi protect ne 6 schedule abi pulotan te pini Arunachal Pradesh innerland permit otang lo bharat ke totally mase safe lo sita pini assembly lo masila tum 6 schedule nai ku pe posila tum latung decision andalo de pini Ladakh autonomous council tum 6 schedule nai ku pini latung people ar muche indona ko Ladakh lo lasi 6 schedule aja kong ketan apen 6 schedule awe polotang de khai so tum ile tum lakh 4 lakh ke laking ko ge hala kuti phokya kuti pharo ise tum nge tum ke virdum daji lage lasi autonomous state bangke lake number 1 preference lo ge tum long back nang polate lata 6 schedule constitution of India paragraph 20 teng se kim nangji lapen hinia bangke professional grazing reserve lapen village grazing reserve lake ile tum PGR along ke lake hadake ko mane ke chetum ke dora hala dak latum ke dor khip nahi ding kali lake PGR ke lake la dak ke do hill strap atum chailong chelong apa chu pan mati ho di non isialong non uttor borbi long sona kha lake PGR ko pipo se dapi ko lo bulo dangke plain area hauranghat dokmugat tarbasa puluni long ke plain hibi side Barakha ke Chailong chokok gong nang khai lasi hala take grazing area posi Chailong chelong la barakha se ko chokok gi phansi hala ke grazing gi binia ni ko na Chailong chelong ke to dim lo Bangladeshi dun si jui bre ke kopli kheroni lo rasona thalo khilang pinong ta ha ko na ni Bihar sor si do nang jui pre lo da Chailong chelong ko pan dim si non ha long sek jana tu thong lo pe na tu lang tha ang lang ter consequence ha lasi PGR pe na bangke Supreme Court order teng pen Fort with Polomadi lasi ladake konane akupina committee sengna lang ho aja arong ke pire ya kama velo 2026 MLA election la pula ben po MLA election ale roko la so mansi kapa delay kapang len je mansi non akape ka kupine claim khabar Supreme Court order ta non man ka arju dor desi non man ke la tu claim thap claim council pen dang ta award utam ta kala non hamai no la tha ele tum PGR ason
railway line na sona ta don eviction ahi de notice ke do eviction ahi pini pena mang tum jagiro tamo jagiro along la railway rai hala paper industry rai ke de ke che ke do thima jo pini ari eviction at in nun et don na lo na tum na mo pena ma jagiro do hala tum claim hai people da claim hai da karte la sona thak se ako 125th constitutional amendment act de la so puthak ka tum pena pachera dun lokko 125th Constitutional Amendment Act along makela ke modified ka li polotang ta ni tum APHLC pun bangala ke don de people polotang ta ili tum 6 schedule of power heno dagi lage di 125th Amendment Act lo hala ta ke job do nai ka do we penangan point do hala da kapak chen nai penangan point do panchayat system da na pal dunia rona be hala di 243 M ka da ngudu nei mati article 243 M ke lalu lapen ke article 275 di la bangke ada job dun vet nai lage lahai ni tu penangan rodo lahai pudak sini tu pena dak di kurang sopialom pena bangke ini tu peaceful mass rally pada ponji lapen la ini tu hana so peaceful mass rally ka pedo arjiding olo itu di la dak ke pedo jipu seta pinianya ta mel tumhan district administration tu kopile pathedam sile tumhan permission ki pedo ha bangladesh along situation में हुए तो हम हाल दाका सोना सोना पारे बांग्लादेश अफान के रानी कुची पसो दुनिया कम अविलो ये तो बांग्लादेश लोग किसी का प्लान वाला के बांग्ला में था ना लो वेस्ट बंगाल लोग का बांग्ला कोलकाता लोग हाला सो डॉक्टर ने बिना प्रॉब्लम में धारणा के दो लोग रैली के दो मती हटा का अलग से रैली के दो हम प्रॉब्लम में करते नॉन के दाके तुम्हें ना प्रोटेक्शन अफान में ना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अफान से तुम के हम चो वी आर नॉट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हां the tomorrow rally, Penama rally, like we are not against the Constitution of India. What we are demanding is that to get our rights. The Arona things itu kecita nanti. Lasi Article 244A ini tu farman kecehan Constitution untuk kok posisi tu mhan. Nakin ni di tahu ini tu mhan la so putak rally dori tahu pemanggalan ke halang nanti kan tu mesti lagi illegal nak pergi. Ada itu ke what we are demanding, what we are doing is not against the Constitution of India, but we are demanding what is in the Constitution of India. Ni, lama itu ke, lasi, pernah bertanya itu ke padukan ko, ini cuma por bangke itu ke laki indoyune lo, la bangso mass rally ke peaceful mass rally bina ko sila ke, ini tu ke insan jin men sila ke itu pun ko ke. Kero bipar pelo la pen ladak isini GS pan ajupon bo so tini pancha ajupon bo ladak tuliram ka ningje nege kaita PGR phanke keklemi phanke nege kaita ningje kong ke budi ningje kong lo pulatang den dang lika ningje kong bange choksi kusini punami he anda akam people of them today na so bang nang lipi lo kui ningje kong lo prime na ningje kong lo je nege eviction back boku sera eviction back boku na ningje ako hapu bangke stay order se wanda pura ningje tu de acha Supreme Court order se ke thema mahala doning ko don pokke batum stay order ke ban high court mein ase ke thelo high court se ke thema Supreme Court se ke thela si langa ni no de tu Allah lo jom si no dak isi alam mo la dak kaprega no Nagaland sonson ba kaprega dima sonson boson pe bango already claimant pula hai non ke ladake isi vote bank politics in kapathu lage vote bank politics la pula ben ko pilong ke pache paing ke MLA election na ko munin nikan siba apor se padam apor padami phana ke lage tum totally chini lage jong he high power committee saying non ajanon lage apor kapat dile phana ke apor kapat dile phana ke lasi non dile bukan tu mangala inut bahini tu da social media long ni tekong long la IPHLC tu la political le join ripu political le itumle ka join kali political le ka join ke hala non BJP long do poma tu power long do tu hala tu mana tu protest lo hala tu people se non na claim de do ni la MP election apra na marke la ke de mana pilo ke di tentative date pilo ke ha khero ni lo ni la na porote la na ni lo te ni tu eviction claim ko la ke non na ke hai omorsin tiso mata nije vegalan lage ni tu na do la subu sida non bangke kapek patibon ke force ave to military ave to apu military force ave pulotang pe dorde pulotang pe pena APHLC atu mass rally lo na raun force doma ave make APHLC tum la mena rights constitutional rights 6 schedule ten ben mena constitutional rights la ka protect ya pham tum peaceful demonstration mane peaceful rally ke do force doma ave mala la ili tuma phana nge khan force do
Setelah illegal migrants satu empat ke kami panggil force lagi. Dapat sih tenggang lagi just vote bank politik sepancol lagi. Acha, la penisia question na tulang dah bang. Panisia tala solam cingwai lo, la pen ongdung BJP tum lam karang filosofi PR putar. La sinon high power committee dah pia power le ne la seng bono pusipu. Seng bono te milo. Isan ben mangke seta non isi la tuman ingnek suta meme. La gazette notification ke pari dami aphan lo Amerika ko ibu. La si London de. La si la so putha na le ko pilo kui. Hala VGR buke lo tenge hadak pangdak elu. Pangdak elu pulo tangke pini gazette notification ki bidang nai pini account dalam ma council itu. Lagi ho nikam ko ana pini apang ikusar atung de. Kusar kita orang British orang sih bang, so PJR ke jom dekat nggak dekat belum mati. Hal so notification ke dua tahun awet tahun. Setelah hal lagi langkah nahi kali. Non ke already India government lagi PJR area ko already pakai lo. Supreme Court ne masih lagi eviction claim or forfeit belum mati di. Pulau tang dah whole London kita nggak langkah ho. Hal so nggak langkah apa? Kam masih lo. Dah masih hala Home Office ke selain. Iya office on dalam tela dah masih kenangan information long lagi mati. Oh, dah masih long lagi ke. Abinong, ke lagi London ada namanya, Amerika ada namanya, Long ada namanya. Oh, claimi kalau lang India long itu Supreme Court ko pisi order naik pima, India Supreme Court akan aman kira, langsung teng claim kita, lalu. Lapen ko masih nak nge kan mana nge jong nama, they are against the Constitution of India, they are against the protection of the tribes people. Nili pui bang kela hello. To kero report lo JS. La posong la dak pen lam teke long pon apot la pen ratum ka chini nei bang kela hello. La CM kela hello la puna parting thapna parting through lo. La claim hello ate ke koson si claim balang li. Ate national party long sidu. La ke national party budang la ke high command lo. La son si federal kompo konane high power do low power da senga te konane sanage. La si nili kaida puero high power committee puke high level committee bule ison di high power committee puke karen ma mane ko pima puta makada nemi lagi. Ako la si power high power bulong dari la ana power ke lo high power bulong na power thi kono mandi. Bas super power ko ita chobe di dala high power bulong lage phir mimi lo power ke thilan se ke thilo je claim da dul di claim da dul na tu asi non bage high power committee ko ko basi ni ke thela hello hai la within 2024 mo masih la election ma claim da ko high power ta power ke jo pa tanon pusat am pilo nang aku ni dan nengwe nasi tong no pose alang lipan penap abahapan rat dep iletum pan ba Pensi ke cihang lapor li tumgi la constitutional tengpen preamble tengpen si tumgi social justice liberty equality fraternity di tum democracy itu me democratic country apa si itu tumgi ing samjin pensi di tumgi Mahatma Gandhi le empre ki hangut halabang sorut non violence movement mali ing samjin pen peaceful demonstration peaceful agitation lahai arona tengpen langdam lu long te ilitum amit hang adjatong amit hang empre Article 244A akihain sar kinirong par sar alam ni General Secretary APSLC Central alam ni kan kami thampon panilo klardakken pachinilo kasi ilitum ladakken tayo ilitum imithanga zakpong chihang nangipan lonte ilitum yung si asi ang tong chipa dodunde lonte ilitum panbangke nang pipelo ilitum an chuko labang so an kichuta ilitum ing ho chip hit pen ilitum hejenang lang an si boglong damji lason taksi ilitum replace sign to tikidam stambi asok ke wan thegi pan aprang si ilitum arhek arche nang lang kalima o jerpitu lasitum abak hunang lang al alason itum claim nang lang an situm asok ang tong ahan itum jewan longji lasitum ajana sai claim stambi ilitum abangke labangke continuous follow up ilitum gila ka ang thun wang jir pensi ilitum jesong ve nangji ha 1969 aning kan langdam isana jerpia tu edi ilitum apusar tu non hes kami ilitum kaching honai non la council long secretary bo ala sim tarusar ke alang li sarbura non ka dola ko jerpi alang li sarbura dola ha APSLC long hempret ke ham kachi kaduk pi gatulo
Jadi hala ini tu mapu sara pisara tu kaci song ang tu na bangke non APHLC All Party Hills Leaders Conference pen itu handbrake long elo. Tebon kami hala sebut Kongres itu mabang nang nek pura asam long sido dunji pusi pinyar ni ke itu ESDC pen hang tetapi ebeng ang inton kok no. Kongres itu tak lepusi cisong nang nek pukok lo itu pinyar ni ang sum. Non ki atau BJP ong nang ditong kalang mga tigoy. Lain lo itu akan cisong bang lagi itu pinige cisong pinaging tontok pinige APSLC pinage BJP kami itu klaim nang nek itu klaim ji punante itu kai aparma sumar longri lompat aparma kai kes kami nasi tokso long ta kai tahang pon kong gente nasi jerpo kinu ana tum stami ili tum mit hang za kong cha hang ye pan ke ili tum imit hang isem tong che pidu nan ji lapen ili tum kadu kawi tum setami itum ning isi pen se itum in some jin pen se ili tum democratically peaceful demonstration peaceful rally labang so kape do long ke kadu kawi jerpo kithe kiding kadu kawi tum ansane labang so rally along itum kecetong bunai akenang so pima pulutang te itum jong si bini ma bangahan kita itu hak piceng dam lo pute ans bangai puji itu nitung yang ho pun hak piceng dam po lazi mahan putum itu mana yang hak dam puji itu maki hang di kopi lo jerpi handbrake di article 244A itu maki hang ke autonomous state autonomous power article 3 lagi separation of state ini tu makang cir ke handbrake kang tim man energy kiting pen pinyar ni ang sami dito non paana a decades lo itum ki aning kantang tanglo tekon sa tabi ito non ki 2024 ang nang lead lo ko ang silitum chisong nang la si ilitum ang chisong bangke a hokpet kan si chisong nang si ining interact kan si chisong nang lapen a hokpet apan si itum RG mane itum a voice si pedonan si the greater the difficulty, the greater the victory. Kuan may itong kisong kisung, laan si mo itong asumar adinakay reymepo. Non ilitong sa tami empret kilong ke mantutong long ko ni tami kachisong pa yung si ington hoy ko nte la chokjima. Chokchilo laki. Kasi sopin so kachisong atong alok ilitong sa tami karjap dun tim akin alasak ni pamputar jupon hupit po tihek wen sopin so tum chisong mom lo ong dung atung kachisong lo apor kachipidon ke sopin so tum si ong mu choso si thelong sita responsibility bang ke mate ang hot mate ar pu bang ke neli ben ke jungjung kachini pen ateng ke swalo tum ta ar du kusi neli isi kachini da ong dung atung bang ke sopin so tum si chisong mo chane ku sita me isi ning ki thedun pen la pen ahok pen keng kam kachi jordun hakko hot history tum pur ki mole la kam sta me so arlo tum tame kache song no pipi kiman do ile tum no thuirong la ngam ko tante inon ile tum kar bp la pen inglong akhe tum kapre akhe tum bate tum kar bp tum tame la makso kache song akeng kam no ko na tinan so do kache song do kache song ke lagi 100% lo 99 ko takali lo 100% si tuma kache song di lagi kinang sot lo atima ili tuma phan ke chief justice Guwahati high court pe nang sabi ili tuma phan ke etham tanglo warren oversight government oversight taklan kami kache song lo tanang tum mithang ajak kong kache hang ji ke datanang tum kache song nang ji posi tum phan high court pe ta ipachini adlo na si suar lo tum sami women empowerment and education polo tante ili tuma kithe ko ano ili tum kidu lai ili tum elam pen no itum order dol ke men pen punon ili tum asumar phan punon jo alang itum sa tami alang itum kaching hot apay atum pen asar bura tum si alang itum tami arnam herjume pen so pin so tum amang thelo ili tum sa tami jodi arnam herjume pen itum ta imang thelo lo ipay ipu kasi ipay ipu iphi tum ke claim ang thu na bang itum ta claim dun lo na lapen arno so tum ta pin so tum han chikilok lera pinsutum kache songlo itum sa kami RDGP do laki akinang sotlo ha Mahatma Gandhi handbrake ha ngode OJP di national movement in India di labang so movement of kami sarpi buri tum hedis saratum nang tum chini lo lang nang lige history lo a professor to an sir nasi nang lige history subject pen apen alang lige advocate chini lo nasi Mahatma Gandhi handbrake ha ngode so arlo tum hantami hala 70, 80, 85 years atau benda cintok bang si handbrake kang cin ka handut
Han national movement ago. Lasi non si tami ilitum tami thanga ja kong si ke hang ke. Aci cok aci theng kan ilitum ke klem kan ke. Kai kita ing samjin kan si ilitum ke hang ke si ilitum suar lutum aja kong si tami along pita consequence din kan si tami APS din kan si tami ilitum ci sombun penotang te ilitum RDGP du nang po. Lakan akinang so na bang ke ilitum esomar jing hondu ke o samardi. Lakan imithang nga longri long pat jing hondu ke o nahapu Meghalaya border ke wang pen ko ano ne di jerpi nang ke nang tumhala da ke Meghalaya pen pu Nepali pen pu non ba kata mene di wala mane keri yang bong ron mai di la pusona kisung nang gi halapu pen te iklong long da sona taxi Nagaland border Golaghat border la haya kisung itum tami so pin so tuma kachi song lo itum RD kachi pidu na kinang son hala self help group tum la BJP tum le self help group tum han tangka ki ron pen gesa ke joy ki ron pen mane theng pia rong ki e pen tangka nang pipo bu pen la hai ki bai pa chok mo oila ini hanga an wan si ditum ni kachi hang dut so an wan ke nang pino ni tum aan ho ni tum kilong nang jia pa kasi itu mi constitution around a tables itu macam dut ate 20 paragraph Constitution of India around 6 schedule to the Constitution of India around a thing kani 20 paragraph kilake tribal ahawat inglong ahawat pusri dito makan itok pidak lo so thing dan si itu ngacahan mati on freedom of religion, freedom of politics, freedom of speech and expression. Article 19 tayo dito makan nang tumithang kinangji kinang tum rights do pusi tum kalitan lo get. Tante litum sungar lo tum sa kami itum hem on hantun chotke chokji mo. Chokji mala. Chokji lo itum tak kachisong lo bang na. MA and Phil PhD ta dolo ti hosar. Ilitum makar bitum ta sor lo tum ta. Why they are just staying at home? People say lang tum hem door at law take share reset atum ta tuition than chot kalilo lo than chot kalilo nang barik non ilitum ahawar kang bolo kasi tum che song thip na la pen ninga klong pen mene itu kan Dr. Ambedkar ta itu kan ithan pamilo Dr. Bhimrao Ambedkar drafting committee along a chairperson lo alali pen itu kan ithan lo educate agitate and organize logi the pen nang tu radapan a hok pen khan paminon kinang ji achako la pen itu makan awareness da punot PS level, central level, so are lo tukan sa mitang PS nang disitamin ako so klem tamo na pene agitate ilitum labang isya ang tong chipadunan ji so rolo ni hot kuning we itu mangjir labang so a channel long mate alang li cheng silo basta alang li pan alang li men pechini sule thot por rosmi tirang pi alang li amreng constituency pe as pening we west carbon mom alang li yang ceng lo, nggak tahu mas elang lepan non karjupon kan tung mang hello West Caribbean long alam aku tak jasmen amreng a constituency di amreng a constituency halada aku tak sendiri kipatan goi masih hek pan oleh para pol halada EPHLC tum ke claim kita mate halada ke do arada tum development ason pe ceng lok la pen asom kupipi mahada crisis kisung aku tak ngali hek pan tan jima Joro lo nilipan apor na hindi ko nilike halata amreng along jesong tip abang kilo nilipan non malom aja kutung nang pulo ni nang jong sahadak dudun ber pulo tangte nang thang talong melo patun tado BJP itu lapen hempi geron penang ke pai tum tado lapen ke Adha kasa pimara tumhan ke poisa tangkapen ke bayar tum tado sitami alang litum ta kelong rilong pat kacing hon lapen asumar pat kacing hon ajoy nepen dan dut hit piniani milipen cenglok hala tuman ta dut hit lasi argilang le kei si reng nangji long rilong pat du nangji pusi dan piniani an kami rong panggong lapen tadolan so tapat so angton kaduka bian tari di tumna tutam de kadot tiplo lapen ke dolang bili tumlong non BJP atum lapu rong pangbong litum 7 pes nang litum ta chini po la amre ngalong ke long lang thom do lasi parai harai
hala dari itu lebih ke ini lo lah BJP tumbang non lapuni tum na tumbang 7PS lalang tumbang rem lap ajo ini kan tuliram ta cumolong ta kibang di puwa bir ta lo mene piposi lapuna tua wod long lider mang kul hayo kap hire na ikrang alang tum mene am so si rem thong ong po buka chu hire ajo ini kibang di puwa ta berta lo si tapi alang tum dili tum phan nang pare mun elo ajab hit pen sido nili pen cenglok sapi mar sapi salpu kaduk kabita ajab hit sido nili tum ke pen anja verpo la pen ke nili tum pinap uthot dak kacitong dia phan sitami rong pangbong hapu ang tong kaduk kabit sitami duan tami citong lapsi nili tum hat chuning dilo तो अखिरो विपार पिलो लसे अम्ब्रेंग कॉन्स्टिट्यूएंसी पुथा तमे अला लिखान पिला लो हाला दा तमे के बाय मते का रे नॉन बीजेपी दंग से रे एम थुजेट ना वोट बांग जुम थुजेट ना बु पेन ना पोसी हाला दा का हुंदी दाम सी बिटा लो कोन ना पेन एपीएचएलसी असंजा पिया तोम फान बा मेंबर्स मना की बाय पोंजी पुसी लपोसन की थान की मु मना दो सदमे लदाक बांग तुम दा चिनी नहीं मा का लो एले तुम नॉन Aki cam cuci ada bang kali dia nanti mau ke bang jilang siki omalang ku itu mata pompet itu aron ateng pen itu APHLC jong si high dia 20 tang pen itu aron atang pen claim polote non PC itu ki omalang ali itu pan atimala ke kicu pandai kali dia posi itu he elong ri la pen esumar mo aoi pandame itu ki joban towar musi itu ki omalang posi niling ben tape pachini bon nasi non putot injir rotulang alang wi lake kungri terang pi alang li tape pining we si kibang cenglang nasi alang fansi non apor pi polo ite tinja lam kan inji pon jepan par lo ni kana porang pi mindang na chitong don ke de anso se pantang nang anso se chisong don nang si ni dak na chitong do liglo nasi arso to manta bene nang melo mane ar jabdon लोग ना उसी ने ली ना चित्तों हुई lapen kupine BJP tum nang tum pan lapuson pine selha grupa men pen kupine thengpiarong pa e pen kupine nang ke bai tu lapuson duma thengpiarong bang ke nang pilo seta me asondo pik la sini tu maceng bai lo je upi si nang ke piang tum pulo te la son pa ongolet ma usi la sia thengpiarong kan nang ni lo no ni poi ke usi ni tum ta ke cheng bai tu lo Nake bay dulu bodi. Oh, nake bay as dulu, nake bay ta. Bosan people lah, long nake bay ateng lo. Lasi ladak pen kacinya teng pulo tante BJP tum kai kita kecepahay versi pan konania women tuman konania self guru tuman komania tuman ke lapusan si individual ke toy lapusan si kapre tuman lapusi kam en mon lu. Seta rat tum ke ahok pet kumasi ke claim klima chini. Mane tum bange BJP tum baida musta tangka chude ji seta me vote bange ala tum jepan ho hi non ke bang jila bange ke dam tang bange la puson ka pola ta dota hai ko seta me non bange ahok lo kar bi arar tum mate inglo ara tum kisung bi non ko om dum ka chini do la pena pot ka chesong mate la bang so APHLC long om dung tum ametang views mate aning arlo lam ka sitan ko la puson do de non ke bang jila ani an ba ke an jamu tu ko la ke si beta mesen lo tapen ining kita na mudi itum chini share root tangka maha pensta ili tum panang bai da sita me mudi tan ning ke tum na mudi tum kado ka beda chini ke chok kopi ma ahok pet koma tum sike klem la chini da do pulo tamte itum tangka na social order bisu tala sinali tum kado ka be panda akero paper piglo apor do opposite pineng we talk show on 6 to the constitution of India and autonomous state part 485 long achitong nun nakai sakri rompar GS APHLC Central Committee Rita Ramsapi Women Secretary Central Committee APHLC lapen amreng menang chitong dun nilo alangli Rosmi de jangan bilang li tame secretary presiden bom la sehala amreng a constituency men na update do je non BJP tum ke bai bipine doji sekame lahai long mahu dunde de nai kusi alangli kata pachini polo lapen lapu inu danger la lumba jong peno alangli tame kungri terang pi alangli tame thing piarong ke lapen pine la song si poisa pen pipo pen lahai pen ke bai pon dulu
Masih ating pirong nandang nilo, tangkal nandang nilo pusi, alang di tamit kan pacini pom. Masih kijutsi ke lang lo, penelis bangkli teman-teman dengan kelompen, curug pom lo, alang tum aporang cipi don pen, papen ini tum cetan pik nih, itum kupan sih ke cetan mah, kupan sih kiri lo, papen kupan sih itum ke cetan mah, lan sih itum makar lo kalambang itum ke cini pom, lam cetan sih pulau tante itu mah solution dawe, lapen cetan mo pulau tante kekian kimi kehino itum hala dambang, purdun tek po, lapen ratum ke cini pom, lasi tanah lista, itum mesena sonja, mesena bangku, mesena parti pan itum pihai tiket, itum along wike metek telo, non ke damtang Bangladesh ta ceplang ta lo, chief prime minister masih corruption na son doping lo, lapen ke damtang itum tek telo, Sri Lanka ta lasong ta thalo, corruption ke claim, poisa ke cupang lim, lasong si, ki juda bang ke prime minister mata kap nangkong lo, non la Bangladesh ta lasong thalo, lasi ilitum songjap pu lapen songjap pi atum jongsi dek ke pangri tum jongsi reset lapen tek pula kante ki juke hala rat tumang kisum poduna komati hala tu reset na chini nei pasi kai ke tame tum ke paklar ponji obe ke bidama kan thur ponji ason itum ke claim ke dam ponai pula kante songjap pu lapen songjap pi bang apung chuping nei atar lok tum reset nei binang na to pang na ponsi itum kan ton polo nang kelang na korte injer kado ka bitum padame share konekta labang so सबसे अच्छा टाइप है ओम दुम कार बिला बनिंग लवारा तुम आसु से किरे से तुम तो थे पान लापन से पिनेंगे टॉक्सुल में काम चलो कदो का भी तुम मानता में कार्डोम अजो की कार्डोम